Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ti panang, sa dino ti papanam. Inak man gumatang ijay tersena ni Marikwanang. Ay, kunak na magudong ka. Tino sar mo matay ta ka barbaro abag ngayon regalo ni Uncle ko kan ka. Ay, kakaisuna nga italaang nga gusarak iti baro abag. Ado siguro ti karga na kwartan niya. Ay, di kan agdamag pa'y kwarog. Umaya ko mamakipangal daw. Amok kami na naimas manin ti sidaan alutuan. Ayan natay kwarta kon dito'y baro ahan bag ko. Day. Ay, jakmat mabiro ka nun. Ayan nan. Itay mo pa'y laakal-kalkalan day tabag mo, Mari. Ay, na yan. Huwag nga rod. Ay, jakmat mabiro ka nun jay kwartak. Ay, ayan nan, aya. Kabarbaro mo't gayam day tabag mo. Itala amadlaw mo aya. Na, Takas taunay ti panagkalkal mo. Nay, ay, adamot lagayam dito'y bolsa to'y bag ko ti kwartak. Ay na, biro kak matla biro kan. Manungay ti pinanggatang mo di tabag mo. Ay, inregalo ni Enteng daytoy maray. Nagpintas. Bagay ko anya. Unarod, Maray. Kursunadak ti kulor na. Ay, rigrigaluan na kamot gayam ni Kapitan. Ay, no nakiasawa ka kumamat, Marikwanang. Adda kumamat, darling mo, amang regregalo kan ka. Agam, nakapilpili kan tumat ngamen. Ay, nalagip mo manan ti kinabaak kaun. Ay, unay laki din, aya. Ala, mangan kan kwarog. Anyat urayam aya. Jay sidaan na. Na, day taman asidaan. Ayan na. Day taasin di tasangwanam. Kunak manwad da ginatang mau asidaan ni Jay Teresina ni kagawad ko anang. Kat no asin ti ginatang ko, ijay. Awan ngamin maigatang iti sidaan. Gapo, taing gatang ni uncle mo, iti kabarbaro abag ko. Inunada day tabag. Ti masida, awan may. Ay, iti importante kat adda baro abag ko. Agparti ka magtunay, titarakan mo amanaw kantay. Ay, sa bagay. Rinigaluan nak ni uncle mo. Katuan may. Agasam man day tayong regalo na kan kabag. Nagngina. Ala nga rod, ingka mang tiliwan iti may sa akawitan. Yes! Ingka tiliwanan taamangan no agbabawi ak. Maray, papanaman ay. Mapan ko isakduan ni Badong ko iti pagdigos na maray. Ay agasam manday tata isakduan pa iti digos na. Imbis ko asika ti isakduan na. Kasta talaga ti adda asawa na maray. Imbag kumamat, no, regaluan na ka ni Badong Mau. Di nalatultuladan ni Kapitan. Amo, narigaluan na ni Maribanang. Narigaluan na ni Maribanang? Makitam la kumadyain regalo na abag ka ni Maribanang. Nagmayat si ka. Korsunadak tupay. Jaklan na amamuan day ta. Naskan mo't regaluan na ka ni Badong Mau. Nakakagagat ka, Maray. Adaw ti sakripisyo kindi Badong ko maray. Elotwak iti naimas asidaan kan merienda na. Kita manday ta. Itimplaak pa'y iti kapina Ay agasam man. Paypayak pa'y numaturaw. So. Saan akas karina dagita sakripisyo, Maray? Wala, di nakpay pulos malagip arigalwan. Ingka nga rad sumakdaw ni ti pagdigos na. Ang mga noong tan na ka, kasto'y ang makiis-istorya ka laang.
Itata nakasakdukan to yang. Agluto kan, tamabisina kan. Naglaing ka ngay. Si kakumamatan at aglutaw. Nih, hape tagungit ka ngay. Marurudak at talaga. Hanya ti pakarurudan man na ya. Awan mo basol ka. Agasaman. Nagadotar aramidag para kan ka. Ngamsi ka. Nalagip na ka di arigalwan. Regalaw. Hape arigalwang ka. Makitam day ta panunot mo. Diyak kaya taglutaw. Ay aguri ka man to yang. Hape ang nalagi mo dahi tarigregalaw. Imbag pa'y ni Kapitan. Tarinigalwan na ni Maribanang itinapintas. Kanang inaabag. Nukasta, umapal ka maday. Manipod ita. Sana ka ngaglutaw. Saan ka mutan nga isakduan iti pagdigos mo? Ha? Nay. Papadam ngay. Hoy, agsubli ka. Ay, sa pa'y mabisina ka. Salakay! Salakay! Day, si kamot gayam day tatataulan ti aso, Maray. Itay ka pa'y di tarwar? Wan, Maray. Agap-apo ak ngam awan mo't sumungbat. Adak itay ija unag. Apay aya? Ay, Maray. Adda ka no baro abag mo. Umay ko kumakitaan. Ay wan. Ay, nadamag mo gayam. Regalo ni Enteng. Umunag ka, taumay mo kitain. Maray, nakitam ni tuyang ka. Ay, wan, limabas dito tersinak. Mapan na kano kita, jay baro abag ni Maribanang. Ay, unay ka daytan. Baglang mapan na kita. Inregalo kano ni Kapitan. Adulamin na regalo. Apay, di ka umapal kan ni Kapitan. Regalwang mo't ani Marituyag. Ay, awan lang hilhilig ko nga regalo, Maray. Kano ko na adi mo pa'y kano pulos rinigalwan. Ay, jak aramidan dayta, Maray. Ibaganto pa dayta, kumpare nga hindi nga umapalaking ko na. Iso pa, paggasgastusak. Iso asa anay. Iso ano, iso, tikunam. Nagmayat nga agpaiso day tabag arigalo ni Kapitan Amaray. Ay. Saan na mabaling nga aprosam, Marituyang? Kita laag. Ay, unay motan. Amangan ngamin no dumaan na dagos. Nalinis da ito imak, Maray. Ay, uray pay. Kakaiso na regalo ni Enteng. Ay, jak kayat adumaan adagos. Ne. Marituyang, makaluluwa ka kade. Ay, himbag ka pa'y tarinigalwan na ka ni Kapitan. Ni badong ka, di nakpay malagi parigalwan. Pulos adi nakarinig regaluan. No adaman irigalo na kanya, puro sakit tinakam. Ay, si kamot no kasta, Mare. Sapay baon-abaon. No kasta saan na kamanla ama iturod a regaluan. Amangan mat no saan na kan adungdungwan. Nga tama, Ray. Ay, para kan kwa na, may sakalaangan ababaunan. Takunam mat abaon. Ay, sige, Mare. Ay, agluto akpay. Ingkamutan agluto. Ha? Makaamumutan ang agluto iti kanon na. Ay, ingkakit di agluton. Tamabisinan ni badong mao. Oh, kabadaw. Tay giant, tay birbiro kam. Agawid san. Aldawain, nga may talangan, nakalakip nga agaway. Nakita na kan ni Marituyang anak kay istambay dito tersinak. Amo na latan, na mabisina ka. Ipartyan na kan samat iti manok. Ipartyan. Ay, nagmayatin nga. Ingkan tulungan nga aglutaw. Ay, bayam, tatrabaho na day ta. Yak pa'y kidi agawawid Agawid aktaw, intun nakalutaw. Naglaing kan, taagawid kalaang, numapan kan mangan. Ay, kahit kasta talaga, Mare. Pag-istambaya nga tayo. Ay, ijay man para daan na kwaraw. Yes, dandan ni makaluto niyan, tay. Mumlatan na, kwaraw. Abay, di mo mangot ilutlutuan na nga adubaw.
Apay, nantim tagluto iti adubaw. Wan tataba daw. Kanya nga tamot tiluto nituyang ko apangaldawan may. Ay na, adubo ko mamay. Oh, kita mau tataba daw. Ha? Paypayapayan ako ni Uncle Kao. Mangan kami. Nagswerte mo ni Uncle. Tapi pinaypayan pa'y anangan itay, antay. Wen tarinigaluan nak itibag. Sa lagling at numangan ni Uncle Kao. Bye-bye amon, kwarog. Bayam, paypayak man kabayatan ti pannaturog na. Ay, nagasat talaga ni Uncle Kao. Sana all. Wen paypayak ni uncle mo, kabayatan ti pannaturog na. Malang araw. Nalpas tayo mo tinanangan. Inak mo tinagpasada tanay. Umapalak iti kinaswitiyaw. Alang ingkaag pasadan. Ay, nagmayat ngamin at talaga ti marigaluan, kwarog. Apay nga, awan mo ti maangot kung aglutluto dito balay. Ay, ada ka mo lagam dito anak katugaw. Nakaluto kan? Pakawan ti agluto. Mabisina ka, apay di ka mabisin. Nakipanganak ijay balay damaribanang. Kasanuwa nga ron mutin ngay. Apay, anya ti pagkaskas tamay hatuyan. Damagampay lang. Kit damagag ita lang mo't asim madut akasta. Manipod ita sa dota kaun. Oray pa'y anya ti pangibaunam kanya. Jak aramidan. Apay, anya ti pagkunkunam kanya. Babaunan. Tuyang. Apay, nalagip mon tinang regalo kanya. Regalo? Apay, kumarigaluan ka. Pues, agluto kay ti kanam. Nanay. Apay, pumanaw ka mutin ngay. Papanam! Agsubli ka! Day, apay nga nakapanibin ka mo dita igit ti kalsada pare. Ay, di naman kasarsarita pare. Napudot tulap. Inituyang mo nga. Mayat ti kakatawaan da ka ni kagawad ko nang. LQ kami ita pare. Kagurgura nak. Ha? Apay aya pare. Dayta ari, regalo at dayta. Si kantumo nga may. Daa. Apay nga iramraman nak. Winata na damag na regaloam kano ni Maribanang. Pudno mo nga may. Unay kita apal na dayayay. Daa. Apay nga min adi mo maikan iti regalo. Ay, saan ko nga ugali dayta, regalo pare. Bayam nga rod aguraan na ka ni tuyang. Sa paisaan na kun nga ilutwan. Amom tinaskan nga aramidam. Regaluam ton. Apay Maribanang, anya ti umay mo gatangan. Ay, asin man, mare. Ni, nakahambag ka mo. Ay, kat, wen Di mo kunaan adita nga ikabil mo jay gatangam nga asin maray. Ay, saan, mare? Pang-display lang daytoy abag. Iso nga inusar ko. Ay, kasla kayat kumutan ti makiasawa. Tapno adamot mangregalo kanyak. Ay na marikwanang, uray adda asawam, no saan na ka man la amalagip arigalwan. Awan serbina. Ay, pudno dayta, marituyang. Iso asyak, jak kayat ti agaway. Bay, amabisinan ni Badong. Jak la kayat nga ilutuan. Di mo kunaan nga umay kamanan makipangan ije balay, marituyang. Ay, mabalain maray. Na. Kalpasan na, umayak makimerienda kin ni Marikwanag. Complete town, agbiyaga kaun. Nanay. Ay, dayjay mat ni pari badong. Na, papanan na nga ta. Nay, naglugan mo't iti tricycle ni Kwarog. Papananda nga tangay. Day, agpailidan samag. Itaman pa'y nga agudong ni Badong kaw. Nauma ka na nakichismes ka nagiti kukumaraym. Umayak maturaw, nalpas akong anangan, nakipanganak kadagiti kukumaray. Nagapuwak mo tan ijay ilay. Amo ka,
Nakita ka naglugan ijay tricycle ni Kwaraw. Ay kating kagluto nga rutin na. Nabsugak ko naklangarudan. Inka na tanay, ada regalo king ka. Nakita mo na ito, nay. Ha? Regalom day ta kanya? Sigurado ka ba dung? Lukatam nga min Ay, for the first time. Anya nga tatikarga na day tayo. Kung saan ka nagumurgura. Uraysan mo a birthday. Regaluan ka lata, tuyang. Ha? Ay na! Ay! Nagmayat ti regalo ma. Nagpintasan adaster da ito'y badawng. Sabong-sabungan ko naman. Kan adapay duabol sana. Kung nagkait akayat mo tikasta. Una ay ipadas ko man. Kalpasan na. Mapan ko ipasikat kadagitig ko kumaray. Nakaluto ka nantay. Itay pay laeng ingkakit di ayaban ni uncle mo tamangan tayon. Nagsapa ka na naglutaw. Win taka na yun mo't arigrigalwan nak ni uncle mo. Ha? Rinigalwan na ka manay. Ay, katuan. Dahito dahito'y tsinelas ko. Regalo na. Wow! Bagay mo, Antay. Bukasta. Imbel lang mo dyan chinilas mo. Natalya ni Tibaraw. Ay, katuan An-anwak ngay day chay. Kano nakngata mo tarigalwan ni Angkal. Urayam. Regalwan na kan tumat. Kwaro. Sige, Kwarong. Say-saya atam ti agronda. Tapno malagip na kantumat arigalwan ni Kapitan. Ala, sigay! Dedan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.